ladang imlek mengipat mentah manupat oleh ngai ke burom ya pi baro sebelah play ke por ke koridor ke jongpi kumangin akot lawe la kerteng jong VVP bagi badon mensiam ba soya ha kan ki issue ngangit bagi wei bam siam la badon kamut bagi ha rena mar ki dau lesi bama pangkia dengan ngait skam bakane ke ki issue ke baladapan kolar hau pai ba namangela ya isya menta lasan powai tu lagi Islam ke belajar ke dia enough is enough kani kasur ka bagi tua batang pau ka basai ya ka government ka MDE 1 batu kani ka chu ai borong kham tom yang baarden ubare nongelam ubangadang penkin mau by in the absence of a strong and effective leadership the revolution is bound to fail. But in the presence of a strong and effective leadership, we are being able to revive, to restore, and to transform our beloved state. Hanipur, ibu akan tahu kendat bagadai kabasongnya kabasong hok ban kabasong nomrem kani ke isu kini gibada nasuki kiyo ana bangile sa surok niha pamit niha banwan ngira pendap na kacong ke kamran hapo assembly tanpa kiyong bagin ban numbers timbut bagin kentran mo ngiko ban kena masai bagin ban kan numbers hapo assembly ngidon ka numbers ya fi pa bad ginunga ban suesha namar ka reservation policy kali ka kemir karosto kali ka trap namar jong kam menta bad saye no si sedon hagwede bar ka rokom pentrekam ya ka roster system baban pai patch ka kemir ka ka reservation policy kabarong outdated but don't come ban revamp ban petma ya ka lem kumta mangikum ko VVP ban mapikum pa ba ubang yung the voice of the people party ka voice ka jongi ka voice ka jongpi ba ka voice ka jongi lang baro ngin penki ban pedorong ya gani ka jingtmu namar balay la sutok la sukor bros kata kiyong ana bagay ka policy to tepsay bagay ka conspiracy kamday ka policy kali ka jing shala kali ka jing sala persya yagi kon sama jong kacay penriyo ka jangi kamot bangilong komunal kamot bangisi lani bangisun yagi way pa kacay penriyo ngikuaban kada basay nginong pelong komunal yagani ki issue Ngerai bisara pipat manobat mu ban pelong komunal lemba neki isu tangke jinglang asap jong chief minister nama bu yotat ya kita kinyam komu hapo kabinet kan armut sipo he wan usim kabu chief minister ban pas ya lemba kabinet habri ka roster system ban petrekam baban yo kabu pat election ngakwa manong pitang kan ni bahkan di reservation policy kamdei kabalong ay kalong purely illegal kalong highly illegal kalong beyond kalam legislate deka kalam pass in the cabinet kalam pass in the floor of legislation baru kalam asen ni governor nama thadaw ngong yo pita kan ikoi tugin persiap ngel yakon hadu pangin dayo ban pelokam yani ke cikbu na kabenta ka jimbet jimbiang nama radian sanpo slam kipor mata sanpo itu Islam gaya, membawa sanpo Islam mencap Islam, ada perkemau, bahkan dia kecilnya, bagi garo, kamdai ko mangisi garo, kamdai mangiye je kikasi, mereka orang pi, ngilong so concern, ngikut selain pak, ko bagi pek, dia nak jawab jelas, sanpo Islam, jagakan kiu kahia, dia berkadau, kan dia ke isu, ko mangi isu mata, po jalan tiba aden, ngenpen India coklat mereka berpiu pai ba hadu bangin yo tahu so ubalo ke jingjok ndai joi ke parti merejong ke jela khatam ki kon sama
kita dah ihok. Nama kedau saya wepat bawa perkemau pi. Belenyong badong kam. Ban pai saka kami kabdei resolution policy. Namar kartun constitution kadai tangka jok lene kiling lang pa ya ka academic. Apa sosi banon. Kecing donong jok jela kadai begitu iki kon sama kebetulan. Demat kadau kumat supai supaya kalian nak kalian ke academic nak kalian ke boleh putih nak kau wepat kijai penrio. Siteng ngerti kon pai no kat nu kecing donong ya jela. Tingin kuah ban keren. Sibon pelat kiki berok ke kapor ke sabatai. Nginget. Bat kumba nginget di kuat pakai mau tang di kowe. Nginget su ya ka ketien. Nginget ya ka kam. Tai ni ketien boleh sibon. Saya dah